Anya laki din! Anya ti ko na ni Nanang lakay. Matuloy ka di da Manong Sander? Uwan bakit? Dito ida ka nung agnaan, tas asidag iti pagtrabahuan ni Manong, kan tapno sana na masapol ng agabang da. Mahit matkit di ano kasta, tapno adda kadwa tayo diti balay. Sa pala ko tawan nagbali na parikot. No agkikinaawatan tayo kiti, mayat talakay. Uwan ah? Ne, alas 6 mat gaya man, agluto ak pa iti pangrabyan tayo. Adda ni Nanang iti kusina, madamang aglut-luto. Tulong akon, tapno awan ti maibaga na kanyak amanugang na. Anya lakit din bakit? Saanan? Kabaalan ni Nanang Radyayon. Maawatan na ka, tas ikamot tinaglaba kan nagdalos itay agsapa. Anya ter aramidam teri anak ko. Sandwich kan Diyos, Nanang. Asino nga'y timangan ka dagita. Para kada Manong Sander kan Manang Mara, Nanang. Sumangpot tayo tin madamdama saan ka di? Wan, ngam saan mo't aramidam da ita. Isuda mo'ten ati agaramid iti sandwich kan agtimpla iti Diyos no sumangpot da. Saan mo't anarikat da ita? Okay lang, Nanang. Kabailak mat. Wan ngam kasano no mairwam da. Mairwam apag sirsirbiam ida. Nya kay lakit din, Nanang. Saan mat siguro? Amumot siguro ni Manang Mara ti aramidin ano kwa? Sapay la ko mga roda anak ko. Diyak kayat di ma-stress ko nakmanod. Agmerienda kayo pa'y Manong Sander, Manang Mara. Agyaman kami, Terry. Da kayong matunti makamong agmerienda. Agsubliak pa dyan kusina, tamadama ti luto may kininanang. Sige lang, Terry. Isu ka di day ti asawa ti kabsat mo, Sander? Wen bakit? Ni ipag Terry. Nagagod day ta bakit? Kastamad gayam ti langanay ti personal. Anyat kayat mo sa wen bakit? Ay, kwa. Awan. Sige, agmerienda takit din. Ani, mabisina ko. Agsapan bakit? Agriing ka dita, tagkapi tayo. Muna kan lakay. Tapno agigiddan tayong agkapi Kurang nga rod ti turog ko. Anya kalakit din. Kaya't naka makasarita ni Nanang. Ras day taya. Saan mo't kidi Matlagayam. Intun madamdaman to. Nasapa pa yun. Ada ni ipag Terry jay. Tapno makapagbanding kayo mo't lang itabirat mo Saan pa man nga ita? Aginanaak pa yun Sige nga raw. Ibaga ngayon itong madamdamalangayin. Bakit? Rumor kan. Di mo disturbon ti pan naturong ko. Naimbaga bigat yun, Nanang. Kastamot kan ka, Sander anak ka. Imanugang ko nga'y. Nakaturog pa lang. Anya, awan trabaho na aya. Awan, Nanang. Nag-resign. Ta makabannog kanumot yag trabaho. Ay ka talaga akasta Awan mo't tinalaka trabaho ka. Ag-apply tumanin iti sa balay, Nanang. Ay, way. Ni ading ildon nga, Nanang. Nagrubwatan itay pay. Masapsapa ti trabaho na dayjay. Nagsagana mga roday, Nanang. Ay katmangan ka pa ya anak ko. At dain luto mikin ni tire nga adubaw. Nasaya at magtanakariing kan, Mara anak ko. Mabisina ko, Nanang. At damakan ije kusina. Mangan ka. Nalpas kamin kin ni tire itay. Nakaturog ka pa'y ngamin. Okay. No kayat mo ti prutas, adda prutas ijay ref. Mga lakalaang ijay, di kagbabain. Okay. Ay, itapay laang kat madlaw kong. Dakkel tinagdumaan dakin ni Tiri.
Lakit din no asino tagin inaw. Si kamagayam, Tere. Inawak lang dahi ti plato kung tasa, nanang. Aguray ka. Ay tansamot dyan nanganan ni Mara. Wan, nanang. Sa dino tinapanan na aya. Nagsubli ti Seledda, idinalpas daan nangan, nanang. Anya, Amang ano na bannog na, ah? una ngam agasam man dayta. Si kapay lang ti aginaw itinanganan na. Ay saan ka mo't akatulong dito? Okay lang, kanyak, nanang. Maawatak ti abirat ko. Kita anak ka, tamangan no mairwam katag feeling dun yan tumo dahil babae. Kumusta ka bakit? Okay lang, lakay. Sige ngay, kumusta mo ti trabaho? Okay lang. Anya nga itinaramid mo itangal daw. Ay kat, nagluto ak manan, ah. At dati nag-order iti spaghetti kan palabok. Kan cake. Isong mati nararamid ko itay, ah. Mayat nga rod ano kasta? At the source of income mo. Wan, kaya't ko kumamot yag trabaho. Ngam amangan ko nak no ma-stressak to manin. Dito'y kalangan balay. Ipamaysam ti atensyon mo kan JR. Di bala, tadamat source of income mo. Kan makatulong ka pa'y kaninanang dito balay. No kastati ko nam, iso ti aramidak lakay. Mayat mo't lang tag negosyo, bakit? Linyam mo tag negosyo. Ituloy mo kat niya. At least, makaduwang pa ti anak ta. Un kaya, kumusta mo't ni Manang Mara? Saan kami pa nagsarita lakay? Numalpas amangan, kat agdiretso mo't ngamin iji Seledda. Amangan no saan pa nakapag-adjust, bakit? Aganos tayo pa lang. Apay asika ti mangilablaba iti bado damara, Tere anak kaw. Naglabak ngamin itibado mi, nanang. Ay sos, bayam ta ilabana mo dagiti mureng da. Okay laeng, nanang. Ay no siya klaeng, saan nga okay ti kasta? Sigurado nga addamanen ilutom nga order inton madamdama. Bayam dagiti mureng da ta ilabana mo. Awan mo ti trabaho na. Dumngag kakadikanya kanak kaw. Wan, nanang. Narigat matlaang no sikat ti mga ramid iti amin. Ag feeling dunyan to ti daddo madita. Nasayat mo tarimwar ka si Kamara. Apay ka dinanang. Kita mo't atar aramidam. No awan trabahom. Tumulong ka kumamot iti maaramid dito balay. Kita naurnong timurang yu iti asawam. Ngam di ka mataglaba. Ilabak tumo ilang nanang. Anya lakit din. Ano? Into nagbuutan? Apay nga agungot kayo ngay. Katsyak mo ti mga ramig kadagita. Kasano asa anak nga agungot? Kat kasla di mo matamutar aramidam dito balay. Alawanan. Aglabak intun madamdama. Siyak man nga minang katidakas iti matang yo. Anya lakit din aya. Apay adi ka rumor ba kay? Ay tagpopopok iti silid tamot yung tararamida. Masurunak kininanang mo. Apay ni nanang? Anya tinaramid naging ka? Pinagsasawan nakit din itay agsapa. Apay ka now? Ay, jak mo akin ninanang mo. Nagadulakit din nga muna. Amangan mo't no dadadaulan nak ngamin da ateri. Iraman mo pa yun ti abirat mo. Una, taiso mo't ti feeling close na close kininanang. Sigurado nga adda pa ng dadaal arumrumor itingiwat da babae. Adda ka din ang ngagmo apan ang dadaal na king ka? Awan pa'y mo't. Mutlagayam. Kit agsususpitsa ka adagos ay. Nyalaki di. Mabalin ka din agsarita ta, Terry. Ha? Maipapanitihan niya, Manang Mara.
Anya timbagbagam kininanang, ah? Anya? Amangan no kumkumpurmi mga ngamin timpulpulong mo kan kwa na, iso akas jay. Saan ka ang maawatan, manang? Madlaw ko nga adayo tirik na ninanang kanya. No maipapan iti day taabanag, awanan ti amok dita. Ar-aramidak lang ti responsibilidad ko dito'y balay, kan saan ka nadadaulan kininanang. Saanin ang masapul nga aramidak ti kasta, tanapigsapay mo't ti mata ni nanang, makitkita na ti mapaspasamak. Ha? Pabida ka ngamin nga abirat, pwe. Siyak pa'y ti pabida ita, kat si ka lang arudan ti sadot. O, diri morti pudno. Dayta ti jak kayat kat, ti pabasulan nak urawan mo ti dakas nga aramidak. Numaminsan ngamin, tumulong ka iti maaramid dito'y balay. Tapno saan ang makaungot ni nanang kan ka, maawatam? Agpada tala amang, iso adi ka man agkasta-kasta. Iso nga rod, agpada talaang anay kamang. Imunta kumaadwa, ti responsibilidad tari ti balay. Tapno awan maibaga ni nanang. Kumusta kayon, tatang? Nay, adda kayo mo't gayam, Tere, anak kaw. Hindi mo mo't imbagbag nga umay kayo gayam iti apu kaw. Ni Eldon ngay. Adda ti trabaho na ita, tatang. Imay kami laang, takat ko ti agpaangin. Agpaangin ton malam. Agpaangin. Adda ka di parikot mau? Saan kami nga ron nga agkalaan iti abirat ko, tatang? Apay mait. Basol ko kano, no apay nga daw tirik na ni nanang kankwana. Kat maasar laang mat ani nanang, tadi na mat amo ti tumulong iji balay. Anya nga iti imbaga ti katugangam. Dinapay amo anagapa kami, tatang. No kasta nga raw, ang mga numasapol nga adda pumanaw. Anya nga tanod dito balay laangan ti pagnaidan yaw. Asaritak pa'y ti katugangak, maipapanitiray ta abanag, tatang. Kami lang ti agadjas nanang. Anyat kayat mo asawan, Tere. Agnaad kami lang ni dyan ni tatang ko. Iti kasta, kat maliklikan ti gulo. Saan kami ngamin nga agkalaan ti abirat ko nanang? Jakmat kahit ama stress kayo, no kasta nga agap-apa kami. Dahita ti saan ang mabalin anak ko. No adaman ti rumbang apumanaw, dagiti sadaw. Iso lang aruden ti pagsirsirbian. Iso pa'y ti made ti panagsasauna. Anya lakit din. Jak kayat ti manugang akasta ti galad na. Kasaritam man ti asawa, Meldo na nakaw. Apay ni Tere, nanang. Adda ka di dakas nga naramid na. Awan mo't kiti, ngumkasla kayat na ti pumanaw. Apay ka raw, nanang. Wala, tasaan da nga agkaalaan iti abirat na. Dayjay mga min amara, kasla di na ammo aramiden na. Di na lang aruden ammo ti tumulong, isupay ti adu ti sauna. Kinasari tayo kung manimanang mara ah. Kano ko silap, ako silap. Kasari tayo lang ni Manong Sander, nanang. Wan, kasaritak taw. Ngam ibagam kin ni Tere, tasaan kayo apumampanaw. Saan mo't amabalin nga ibatinak dito Amangan numatayak adagos, gapo iti stress ko no ibatidak dito Pasensyakan, sandaranak ko. Yung panagkunak may mayat no agpatakder kayo laangan iti simple akalapaw yaw. Maawatan kayo, nanang. Diyak kumakayat nga aramidan da ito'y. Ngam no agul ulima ka. Amangan no agkinabildan nga agabira. Oray siya kat kuskusilapan nakpayan ti asawa manak ko. Okay lang, nanang. May mayat mo't lang no pumanaw kami. Tapno maliklikan ti Riri. Kan parang makamiris ni bakit ko. Agyaman nakuna ay tamaawatan na kanakaw. Do saan kayo abise, pumasyar kayo lata dito'y balay Kung nanang, di kayo madanagan.
Ang ngagsakit tinakam ko kada kayo. Amok nga damot laang tinagkamalyan ni bakit ko. Naragsak kan iti naramid mo, sika, Terry? Ay, sana siyak ti apa, manang Mara. Gapukan ka, papanawon na kami ni Nanang dito'y balay. Saan asyak ti nagdesisyon dita? Amo ka, sinugsugam ni Nanang. Saan kong aramid ti kastanya? Uray saludsodem pa'y kininanang. Anya manag, ti pag-apaan nyo adwa. Desisyon ko, timang papanaw kada kayo, Mara. Ang ngaasim, ta di mo apaan ti abirat mo. Nukas ta nga rod, paboritism kayo matgayam akatugangan. Nasaya atak katao, amuniteri dayta. Jakla kayat ti gulo, kanjak kayat ti ma-stress, nang rona pa'y kat feeling dunya ka mo, no adda ka dito'y balay. Awan pa'y ti kunam at tulungam ti abirat mo. Diretsuan kan, tapno amaw. Paboritism mat ni Nanang mo, Sander. Rugyam ki di tagimpaki tumakartan. Anusan ta pa'y laang ti agabang. Kasla di mo mat mangmangag ti bagbagak. Adda paboran ni Nanang mo. Tilaang mat asawa ti kabsat mo ti paborito na. San nakasta ni Nanang ko bakit? No amom tararamidam. Awan ti makagapo, tapno makaungot king ka. Di mon kanunungan ti aramid ti inam. Nyalaki din bakit? Sika ti adda nagkurangan na. Sa ita, sa bali at tao ti papasulan. Narigap mo ngamin, no di ka aggunay. Itaam ni Terry. Kayat ni Nanang, taam muna ti tumulong. Am muna ti aggunay dito balay. Kitsi ka, piling dunya ka. Agraman na nga nam, ipainaw mo pa iti abirat mo. Dahita ti sana kayat ni Nanang king ka. Anya laki din. No anya ti desisyon ni Nanang, irespito talatan. Itsapel ako ma, tamalawlawagan mo ti panunot mo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.